wasari morphy any adofoni anuanom a wobo nyina ane production no PSC akosua so mo Elizabeth beka ho newsroom fo nyina mia medita kese pa asante ebo ana ya abo amanom kuku anom nyina madwenkyere no kyese niema ekoso me boss o man ye wadubo acheso di na futuo kese pa ta akiri ye papa no masofo ya mutai akire Prophet Edward Menu one ne yere awie yedamase Prophet Foster Asumedu onyame hira Apostle General Moses say Prophet Amofa Henry Entry Prophet Papa Eagle any Reverend Dr. Roseborn Okona from Pong awie prayer tower no so ti ya kire nsraban ya yede dwumedie kasese ede ebrewo frewo bie na obi nso frewo bi adofo amabade mu ye hundonti efre chichi ni benye ya mutie Sompa Sergeant Benedicta Sompa Nkomo Swami MTTD yese kohwe ma anya mu se ya se fie manwansa honwin ya adofo nyina danso tie bi yedamase nene said ye no sa na ye bekono ye de kyereme no beba ye besua de eno achi ye bebi etetefun no atum na fe ye de nkomobo no abrem mini nuanom ena eba bedi dwuman maame sewa bonsu oye life coach o ha na menua be ma omuna samoa bema nene na woche enena woche wo yo besi amanwansa asi ni ehudu wi abrewa nkunuma Sompa dancing competition no aya start e netofia akware ye no omra samoa pe ba bi gina mese worry oh na de ye wi esi e line tum wo ma omu hye bie wo de kwakwato sese kwato eno de kwa emobo ya declare hu sese ewo hin entu ntimi nyina nka se wa wini me no de na opa ye hweso nka because the normal enenam so mo sponsor no enya asem ketwa because me nipa wo kire masa se na me ni masa mo but the me refie nyina nipa no me so ye kire me ne kuku ajando kire me kuku na wono so kire me kuku ma hu na sapen wa hu na sapen kuku asawe oh ma hu na sapen ewo he me so amna samoa wose na wo sa wose kono ngo ne agogo patem me sa dance competition achema da ota afia shalo tum na mitu no ade akonya so wo me game na mitu no sa tam na ne efreme kwelatifa no eti eno kwade eja asa no wi asa na me ana no me bo wo na sa na tofia akwadwa na nu dwa ese no okosa kra me yeche ni sky ne wo mai wo ba saki mudi na chi bibi besi wo we ye pe no mu de mo anka bibi besi nka me nka wo mu ni dwa ne bebi ofri ba ayi wo usu Osu be ma kantankranka wo na tenwom ewi ase wo wi no osu nyina adwane ewi ase na na se ewi ase nipa wo pa na mo me dem ho anka me mfa bibi mbesi because me tofi me hu na zapen emwa oh nyankopon na bo aso amfa ne nsan wonani so esa ohun ne wonye asa no won tempete me asa de wo me o enti onyabotre pa na abusua enti se de ye kono sa na ye be kono dwumadie yi wona asasini mu eye Riley's Cuisine eye didi bia ewo ode no ho kwada so ane eho no wo Jennifer abayewe ye nurse ni ene wo san ye bibi maka ho a wa bi restaurant no kure ni omo no se ka se duane a na ye duane a na ye duane o ye nurse by profession ena ni ku so ye teacher ni ku enso ye teacher tofo enti ni ku ma kwan a restaurant ho oboa no ono so eya opon ofri hospital ba ono so eko na duane papa by we no ano omo no wo de hwe so ade hwe nuane obo onse makamedika ka se sa no mo ye omo drodroing se okodu ba bi na ya draw ni se bi wa ba akoto nka se na we de me maswahwe na no wa sahwe maswahwe Bibia dem say ye wache fried rice emu plain rice emu tuo ne katekwan die huo ampes me fa number was so friend so pe body aya toto ene nkate no obra ne wo bank was
seconds no de ama delivery oh guy no de aba no se ono ahu se no de sobolo ni bi e kan ne ho brand ni je enti o se o mo bang o kroma ye se awia bia on serve lunch eti mesrew wo pe baby atranse na wadidi a ye Riley's cuisine wo frɛ no baby anso obeba na wa besiesi o kama na homa no ye 0206 271 748 0206 271 748 0206 271 748 na one wo entwetwe nkomo sa obekɔ ho so de bebre wo ni nyina obeya ma wo ye dwumadie yi munim dada se no ya na nipa no ma ha ti se wo issue bi se de na ye nua be ya ye ne audio di abre e be di ho nkomo ya wonso obetimi e de afa sa ahoma yi so na ye beje na ye di ho dwuma kama so e de amawo pa oni na o se tilapia ne o ma ho do bebre o o se tilapia se ne bi nye de o ai bi nye de ai bi so de na we ne da na tilapia no de bae no chese tilapia o to nkasa ato atwa na ye o ya emu de ni kunya enti me pa chaw ahoma na o problem bi na pese o de fa so a 0242 725 067 0242 725 067 wo dwaton die bi nso a mesre wada wo de ba ketewese kakra bi na wo betua na ya bo ho dawuru kama enso de ama wano ne beboa yenya amenya hoden na wotwi bia yenya sem kama so a ye de ebebreu abusuafo ye ba be ye kyereme no ene ye ba be ye no na wotwetwa mu ye kyereme ene nso ye ba be ye kyereme maka kyerɛ wo sɛ biribi bedu ebema kwan na kyereme asua ni nyina no ye de bi atum twa na ya kyewade akanfo kasa bi ho ye frɛ no tanjija tanjija ye kasa wo tan we de ye tanjija ano de tanjija no ase ne sɛ bi a ye nyina ye wo fie na maame bi ne ba ya bɔne a wonka na watu nani e de asi obi ba so no de waka ne de no ahyɛ ne yam na wo taa obi de no ene ye frɛ ne sɛ tanjija won de waka ne de hyɛ ne yam na wono de obi ba de no de wo hunu ne sɛ ne obi ba de mfa so bi ani ne so na wo taa obi de na ne de wo de hyɛ ne yam no so bi ana ne ba no kora nyɛ ɛkyɛn we no ɛno ne ye frɛ ne sɛ tanjija ene wo ade bi frɛ ne dodonkuo nso ne sɛ tete hɔ na ɔmo no yɛ kwafuo mu no won sɛ mudu baabi nsuo wa na wate ahaban na wo de abɔ boa na wo de asansuo anom saa ahaban no a yɛ bɔ no boa na yɛ de sansuo no ene ye frɛ ne dodonkuo ebi ni meyɛ bi won so a wo ya na enyuru fa ho saa aban e fe bi ahono ene ya ye taade bo pa enti saa aban no a ye bo na ye de sansuo nom no ye frɛ no akankasam ye frɛ ni dodonkuo ena obi a wono de oka ne ba hye ne yam na wotan obi ba kwa no eno ye frɛ no tanjija adan na wo de wotan obi tanjija sa na che se eno no na waba aban so de sansuo no eno so ye frɛ no dodonkuo nti fatu tirim sa haban ya ye boy de sansuo no mo no twi kasam no ye frɛ ni dodonkuo ɛna obi otan obi de na oka ne de hyɛ ne yam no ɛno so ye frɛ no tanjija ɛno nti yensua ya kan kasa no sɛ wonya kan ni a kasa bia ye o mada language no sɛ gurusi sɛ frafra sɛ dakate sɛ vante sɛ igwe bomodia sɛ brofo kasa ndi wo besua kora saa o mada language ne de seni unya kakra e kan wa brabo ho senti ene me wenkole ye maame no de brofo sem brofo nso nye na wo de wo brofo ye maame fo e brofo nye akola ko suku ba kora ye nsempi wono so ma ne nkatwi no wo brofo no so nye na ye nsem bebiri ti mo mu nsua na emwa yen ti ene ye sua tanjija ene dodonkuo ye bia homa na tum na akire me no ye de ho nkomo adwini ba ko fotirim de ye nkwa ne nim bibi bia wo so nim bibi a pues anase twi kasa bia ya ka ya se no unim correct word no a also fra obetimi akire yen 0551931931 0548931931 eno ne ahoma
ewie ye de beye adwuma no e de amayen 0551931931 0548931931 na yenko yenim bit. Hello. Within baby akase free. I'm to feel like I say Yewaja. Tifu. We are not many people. Now you don't go now okay no one has no could you okay. Yo, yeda se pa. Na me sure. Yo. Hello. Hello, di baby akase free. Sir. Yo, young boy. Program near me because we are here. Obi anyone say it is a fashion papa. Okay. Me kuno Emma. Omo mu se me pa. And she said they come show me yam. And so sir. Omo so mo di omo maame. It's not interesting. It's media. And come on kra. Program you know. The near is papa. Yes, that's pa. Hello. Pajodin baby akase free. I'm taking another watching. Na kasa wodi kokromotie kwa ya. Ya de troja kwa. Yani aitesa ya ka wodi kokoti kwa ya. Ya de troja kwa. Yen kan me de no etienie se wode aya aye ekwa e de ekwa ya ye de sutro eja okwan o se wode de ekwa ya o so de kokromuti hello kokoti hello 0551931931 kira me hu komo na ye di no so betimi abaso hello Udi baby akase free. So mama me prepare some run about the question why? Yo. So mama person pa. Me so me yada pa fucking. It cool rough. Yo. Now they are talking accordion. Okay. I know they know. So mama calamity. I know they e ja bende. I know they are. Ni na kabra bo ne ho why? Mate. Oh, worry with Tofia. And Utiana went to me and try Alia Crabono. Alia Bono. Oh, my head enough to form a secular. Hello. Hello. Hello, darling. Hey. Mo Mamentia, I am Mamma Fia, Franchoco, Omodia Sompa, the offend Diagoro. Yadomasipa. Hey, use the free machines, Manana Sompa. They told him what is progress, what you saw, you know, my couple. Some pana de benefit that of response with your answer for what. You're a good mature, you know, your casa is street for me. Yes. Now was it a quaternary finance? Other than one say, 20 years they discuss so maybe tell the party, not the affair disconnect to Adorma. Or him, Adorma, Chiremuma and 90. That's no day, quite controversial, but the quatching one way. A bisa or he be no the quatch. And the Bimu super so much as a one namny assistant near ma, a walk one and Yamane fa. Sanya qua. Tis a quantity of fire, is any other better. Sandy Bimu. Okay. Well, Bimus are quatching on your way. I want as I see beyond that one will be Ayana at Taya effect. And this issue. Wow. To be a passer and what pay. Hello. Pacho di baby akase free. I tell Nana, akase free the quarter pastor. Yo, Nana yanko. Na mo program ile atana na ya lo ko tell ka this.
Yase esa body bi ombo say manual si that is the manual si ya ka se ni bi na emu ya kan se na sa wa na sa wa de na se ti bi ata be pro chat wa so sana me de ni si chulo ni so kana ni se ro so ya ko that's hello Nana watching the matter. Yo nana. Me say kokoti kwa ya de troja kwa. Yo. Kokomoti ya yede. Martina na. Eto su bi so. What it say? Yes say obi wu a nyame fani sie. Eye obi wu a nyame man baby pantra. Yo. If it's a trust we are see a kotraja Abraham. Kukum. Ana nyapa. Sa. Enti. Mr. Mo. Mayen se kata. That's a pan and Yamishra. Hello? Hello, good morning. Yeah, Judy, baby, I can say free. Sound. Yo, go catch a chair and go. Program I am about to my kai kitchen. Uba had a little and one more. I want no more. I want more. My car had a the Tomo and your Yeah, Tibia Gusata, me and Yale. And the Akofa rubber, Yaba, ye way. The Tony up inside the farm or near Tigo. Now I'm on a biaso. Oh, and why and we are too. Oh, and then you didn't dominate earlier. Dominate my way, dear. You're twinging our cocoa, tea, Sabi. Oh, what's an idea, Mr. Chief? Okay, we answer Nakasabi. Every I'm going to do a minute. I'm going to 0554931931 0548931931. No, me near you guys would be out on the cow. Examining him. Hello. 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 But you didn't baby I can say free. Hello. Hello. But you didn't baby I can say free. Yo, your friend Isaac. The word hand baby I told me at the board answer. Mo you may have come up papa. Now I do say unia dagia. Ye never be. Yes, sir. The unia dagia untini oba ye. Wow, Obana. And so Yakolan and Wadaji. Unia dagia untini oba ye. And so Yaban and Wadaji pa. Yes, I say a Cassano Vibri. Yes, hello. Why in about dinner, baby? I can say free. That's a friend who could watch on the issue of also. Yeah, I'm quite papa. But you're missing this subject. I'm doing this because entire any idea. Entire, Yatakwame. Atakwame, you know. Eh, you're Deceit. Your friend entire. What am I? What? Atakwame breaks the night. This is Atakwame. Then your friend entire. 0554931931 0548931931. Eti who could see who go be see biana. Daya. Nano ya na ne ho den sa dan. Hello. Hello. Achodi baby akase free. Yeah, I'm say the friend cover face am ka be fi. Yo. O fi ba fo ya itimo pa dia na mo nche itimo pa. For. Shiba po. Yo, Yadamasi. I gotta help, but be a friend, Mr. Wushi, Bukachi. I'll team of my yo, that's a pass on Paddy Magiatum. Ajatum Yamishram. Hello. Oh, we're free. Hello. Hey. Bra. Hello. Yay! Dan Kambeli dan Kambama, wallahi talai. Sompa ma today. Eradi adumo. Sompa bu se pen. Na safu barman kantanga. Aha. Oba ma ko pe, oba ya uni mi no. Sompa me dey me brother ba se mi fa wudi. Me che o mo se me tia no fo mo se tia no wa. What ya de o kan nyina wate. Dancing competition no agba. Yo. Opa ma se me da se me di musia o dey ne flex am mo ma so. Na mi shrao.
Ebusia wo so betimi abaso 0554931931 and ne asem wa ye bebobo hu eh my wa wo ye o my wa wo ya kreni so wan tie bia me hello Kale. Ajodin baby akasefi But mama ya me kasefi ni. Yo yenkwai But me so be say na better me ka say awochi ankwa na nwomako. Ene ya ne say awochi ankwa na nwomako. Awotwe wanko ogwa na nwoma de ekosa na eka no nye wotwen. Matia of mama. Yeah, that's it. Bye. Hello. Bajodin baby akasefri. Sabi Malik, Gazafi Malik. Yo Malik yangwe. Bajo, ene de Sofia ko wa kula. Tofia kwa sazi meme kuyo fa santim petente mo abo antim petente mo abo. Ni mu saba kokran sewo. Omna sama bedu en Tofia kwa edu na ni ye so tene kwala bi. O sa ko jisika. Ni ye nkwanya na. O Tofia ni sa no ko to no sole. Oh, kan so wa. O ma hin mbona fa so pa. O ma hin mi boss wa ti obi adi. Na me de pa de guru so a. Atapoku be jiron sa me ma ye me ho electoral commission masaya judge. Masaya ina sa no. Ye nie kra mi tushire. Wanye fe. Mimi tushire nam se sana ka yenya dan ka yenya dan to fipa no wo mu na ne dom adi na chi ne no ma on de baye no emu home. Hello Pachodin baby akasefri You can say free after now. What's an Mikawachi? Mate ene na wachi na be okambu na de ahye mate ma permit me gloves am de be hye me sa ene me che na me niam ye ban raw ye ba be fuck up mate omo what omo to be tra kra chede be chede be ka ube bi tra masa hello Yade enfa o friend ya friend la scholar infa hello yajo yajo di baby akasefri o bana sa na munya muti ato be ta fine na we bidare utu le o mine ni mbono be no premier ni para ya bo ma ka mu se yego kan ti ka se yego so to fi je onye mi wa na so le tinga ko ni o mine de ezo premier de bia abo amaka ezo oboa ebusia hye ne so nyame ya dom a wotena anwumre no nsia mpem mo me manti mi ra ya abo ama betena konya kasie mu na what the weekend political program kama pa ba o mai mu nsem ai ya abo ama obekirechire mu kama na wo kina ye bia no na nintiri ne aku atwotwo ro ni pa bia nkoma won ma ya no duru mu na eba eye most reverend Emmanuel Asante entry a former presiding bishop Methodist Church Ghana and afi now a former chair Peace Council woman bebe fia any a twotwo wura beba no enya sem ketwa ti wo kyena de efri no nsia mpem kopem se no nkron bebo no na mi ra ya abo ama ai ena odaso no ai ya abo ama libia boga ena na odaso kama most reverend Emmanuel Asante obeba ha o special guest pa obebie me mind no ano e de ama ye nti yaw jiu2 o china bibia be kama miura we waboaboa no ho pa na hwe ne beti kakra na edu 7 ne hwera so mi hu beti tire wasada kakra na edu ne hwera so mi hu bida ya bo amata tire na na me designer we designer yo abusia ya ba koyan komo bono so na ewiase pa ene wo be hu mamu wa na ye poster teta ba ho 43 28 kwasi abuo ti amedua bom pa wiase nye ye no ya yage ahie ya ye de ye bonya nkopon se body se mo panyame ne basire nyame aye yi a ye de ye modua ni bi nene nye ni panyina na idin boni ode be chewo emamu wa abade wo man adwen ene wo de nam ni ebu nkrofo magumu ye bu nkrofo ma ya asigumu ye bu nkrofo ma ya asigumu ene nkwa nedua bo na watena fom na wakese ase nya dwuma ebe ye dwuma
Sa wone na koda abu no kwasea ya ba kotie ye ba no na yenti royalist cuisine nasa na yinkotie ye ba no yanko yi yi besie ketache ko computer so adwadi ye ba pe na ve ye ba no asem no e de abreu ye asemu ye ko computer so adwadi emla na computer no bofu ba chene mpom ti sei adi na metie mu program ne pa e wo Sompa na metie pa program ne e kama me a me de to ho no emneji pra metie ni we shire no ye pese e mo nkosoa indi se juma na yensu yemfansusutu ye hofo ye dama sepa o juma dia volume na de no yentiu modi na minshram enkwase boya na mo ken of mame medi besi kakra eni bebia metin so nes medi besi kakra na sof mame mi shia boy bi ma boy ni de pass etu manim ma mejitum so okay no si ma mi na mi nko ni fieda ono so mba mi fieda asa ba twene mpom ti sen na mi tie mu program ne pa e wo Sompa na mi tie pa program ne e kama me a me de to ho no na omaka asem na hwie ti ma shedanse asem ni mu yi ba kakra me tie ni we hwere no munkosoa indi se juma na yensu yemfansusutu ye hofo ye dama sepa o juma dia modi na minshram enkwase boya na mo ken of mame medi besi kakra eni bebia metin so nes medi besi kakra na sof mame mi shia boy bi ma boy ni de pass him etu manim ma mejitum so okay me no betsna ti ma mi na mi nko ni fieda ono so mba mi fieda asa abontin na yi nyina yishia enti baby ano oti no mimi hu no endi be wiki kra na otui ti otu ye no ka kire me baby a okwotna na msi okay fine ni baba be hye baby a oti no because ane ni nyemu nso no o se woni sofo bi anenam na msi okay fine so for mame that time no nso no this year ya na menye adwuma ti mi share boy no me kan kura bia kire ni se me right now no menye adwuma o se fine woni me betina enti oka say me mehwe baby a wote no na me so okay fine meba enti me friend se me ba ode no me so for afre me yeko program ha yeko ya ade wa ha yeko yese wa ha na me so okay fine ti one day me ka me ba na ofre me na de chen na ofre me ka kire me say mo so for no kra de obi abrel say on bet na on change some few days bi now be na de ka krenti say me ka se me ba e be ha adwen na me say okay fine mati say na o se me o be ba be hwe baby a meti no so for mame baby ana meti no so na me ni me bra aneti man me kan ni na kire o se me ni me bra aneti enti se meti me kra ba wo ho a ka be hu me bra mpo no mu o hu se sei in case say me kra no se me ko ni pass mesi ho a enkoya asem foforo bia na se mpo we hu bibisa na me ba ne ho
na se bibi sakra bibi yeme ana bibi to me a why no be fa phone afre no ana me susu wan fuma nche ne busuani bi mpo ana obi a oben no mpo na se ono so ba me ho na bibi si a na me so why na me fa phone afre no e be ya asem tinka ombe hu me bra no so okay fine what oye boy no oye fantini ofri cape enti meka na ose wate obeba abechia me bra no na me say okay fine enti ada oba na me bra ni nifi oba na me fro ka show say me ni aduane bia ofie ti oba ta aduane bra enti wo si ye mpo na wo fro no bi so won ta aduane ne bi mbra me ana na me say ai to bi bra me enti oba no emo na wo to say de wo to wo de ni sa na wo to me so me de no to ba na me de wo de ma o me hye wo ti say oba eni wo kunu me hye ni ti say oba eni wo kunu endo de ma o bibia me wie ni fine me say be ma me no ti ho be ma me no wo ho enti kasa ni nye mu kra me kra mpo me ka kire ni say sex bebe ma ati se waye me ho ade na se me ne be wo a ati se waye me ho ade na wo se sa no so de untumi adam po me ka se ne untumi a se sex mi kra bem na se nyi se be ma ti se me kwotena baby a me betina baby a wotsena me bra hu a o ma mentina ho ana me so manim ni bi machi ni bi meni obi a oboa me asetena mu eje me nya nkopon ti e ba sa ebe ha adwen baby a metina e dia wompo ebe ha adwen ebe jira ma me pa e kan okra bia chiro o se nye sho aye ready nyi se bi ba obehwe I'm still okay fine. It's Oba no sex ebe soft mommy one day no on me die 3 times. Oko one sitting po when ji amfa mommy fine ma kasa me dey me say me boy am no wotsena ba chi be ya ware ti me ndwa adwen boni bi ama me dey akoma pa adwen pa no odo ene di shia ti ukoi adechi ya oba me ho kwa adechi ya no bronchi me lie me frɛ obi me de obi number e frɛ no ohun se ye me ana na sof mame osan so e block me lie no nti e ono sof mame na me enum no kro ni e hye me se maka no kro bia kyerɛ no na oye me sade no e bi so si ma bro bomu da na me enum no kro ni me domain no me fire mu me sunye itiare ho de jaw domain no e send threatening message bebre still onye na adwen se obefra me mpo enti me keka ho asem kra no osan so edidi matem ni nyina mu na mankasa me konso frɛ na no fire asem be ka hye me se oba me ho call ye no ne niema nyina ye basa ne sika sem nyina ye basa enuntia ana me make sure ni say na so ba me ho call ye mpo me ye nipa ono so ye nipa bibi sample asia o de ko on frɛ me mpo no won kan kyerɛ me bi a sentiment me ne wontina bi me ni problem ana ka o de ye fa mpaibo bi a so nya me nipa ne nam ka ye fa mpaibo ensa ye chiri ka bibia ebe ye kama de wanya ni sa timenu kasaya nyamujene ne kasaya no sister opa me chona me so okay mate nti so fuma me na me suro so senyin sen sex ni mu no nyinsen bi ebebem because okachira me say oni be ma da oni obe da pe se wo ba no benu madru ana ono obenu madru ana so be wisu condom which is pesa me so meti ase ma bibi o kai bia meti ase ma so for me imagine say that time na me nya adwuma o a me kofa was me fa obi e wono so ye adwuma a obetimi anya bi
ama me no maybe say who say apart from the medjuma no edjuma baby na wo je so for ma me o ka che me say onye edjuma bia me say fine enye hwe obi ho no ma obi hye no onye edjuma hwe ni kakra bibia e be ye kama bibia be ye fine ti me say nye hwe me no obetina enti so for ma me when you see ni sex ni be mu na okoye na me ka so broke him na me sanya abotre frɛ no ene kasa ya opa me chena me say okay fine mat because am show say sex no nyinsin bi bebe me ba me nye baby mfafa nye ti se me nu madru na ne mani akora ne nyina se mebu se me ye den yo na me ye ne sa si o kai me kwene kasa no pa me show no sister on me betsna na me say okay fine mat say kasa ne nyemu na nyinsen abemu nso ampa me frɛw de to anim nso ate etwe me frɛw bi ma wonji ndi mpo sɛ menyam ama me ye test ɛwɔ me phone so sɛ me kɔ baabi a wɔte na me de bɛkyerɛ no ba me frɛ no de ne me kɔ ha ɔkyena me kɔ ha ene me kɔ ɔkyena me kɔ ha na me delete test na me ye no free so meka oba me ko hospital o ma yen ko hospital no ne yen ko checking so a meka ene ye ko program ha o de sa wa ma hu baabi a o tempo ba ni nyina mu no na ha me na me say den ya me de adwempa na me de bae nti den ya me ko akɔ hu baabi a o te tini sen ni be mu no me ne kasa bebre o si minji na me say me yin sen ni sese una me ka hwe me ka bibia chiro wo so ya ready bibi bisa ba o be sho ka che me say nye one day pe no na nye one day pe na bi krampon si ni life mu da se na me nye mu dada no ndi wonji ni krampo se me nyem emma me ka chiro wo say se wonji ni se me nyema ma yenko hospital te se de me ka no me kan so anya adwuma ama wo ka me ka chiro me fra wo ka chiro wo se sempo adwuma sem ne yimpo na ntutu yi a bra me ya me de be koma ene da ho na yakotena se o mo me ni mudi hye na ewo ho na sei na abem na adwuma sem ntutu yi ni ade ntini nka mesre se na me ya adum no osuo na somdwem na me so mo friend dia na me dia faso ya ye ne ho ade me cry na me parents me be disappointed in me say mo ensushi say me yesa me fro ne wo kan sem we nyina still wo se me nyenye insane ensi aya na me ka show say mama wo na say it me ware mpo na say ni say we na ye ware nyenye insane bi amba bi ma obaye ndey uka chim se bi beba nchire kra de asimo be san ka chire me ni say obetu kwan obeko South Africa inti obepeska e de ejame ana me ka chire ni say me right now me nye chuma ana me ka bibia so chire wo se me ba sa me ni obia obeso me mu bibi nsi anasa se me ntumi ma service of mame me from me parents ma se bi e fasika se mu a omo nya bi ana me busuafo omo mboa me basa na ebe ha adwen nti sika se so mpo na obenya de agya me ne ma boa ye din me hwe me nyinsɛn akɔpem bra mewu akra ne ho bɛkyene ebia me nso so me pɛ adwuma agye nti ni twa sɛ yina na meji me mpase me yi mo mate twa sɛ yina na meji ana me ka kyerɛw sɛ me nkɔtɔ aduru embenom me nim de besi nti ma me 400 cedis so of mame na me fan ko hospital na me ko ye DNC me friend na echina sa ana me ko pɛ besia so of mame besia me ko pɛ me ko ye DNC sika omoche ye ka me boy 6 million obi ho na me chi sika no
kasa ne nya mu nso no wohia me na meka sɛ menya adwuma no meka sɛ megusu pɛ adwuma ana wompo kasa na adan nti na me ankasa menya m'adwuma na meka sɛ menya amɛgye ban mmoa ni hɔ na ɔsɛ wobɛhwɛ ne wobɛtumi ayɛ aboa me na wobɛpɛ container bi no wafa nneɛma agum na matena ne kese timi ware kra mpo na sɛ ahokyɛ bi ba enkɔ ha adwen na bumeka sɛ me kra no me wo 1000 bi ɛwɔ hɔ no ma maye ma adwen sɛ me de bɛfa nneɛma kakra atom ana wosu ko bi sɛ container ne bo no mo si 2000 na me sɛ okay fine me de ma anko hwɛ sɛ mo container no oyɛ analysis because when me say me dwadwen bɔne bia emma wona me sɛ bɛma me no ɛbɛware daakye bɛ nyame adom ɛbɛware so de me yɛ bibi saa kra na ha adwen na me so no ti sɛ de me kan me dwadwen bɔne bia emfa ma no ti na ka sɛ ko bi sɛ container bo mu si 2000 na me fa me 1000 mbra na wo fa bi nso so na wo mo fa nye na me sɛ okay fine ti me send 1000 no emma send 1000 emma entini send de ne yɛ saa no afidie makobo pesia no akɔyɛ ni send de ne wie na wonim sɛ mayɛ na me try asɛ me nya saa 400 cedis no na me de ayɛ afidie me frɛ boy bi ma boy mfa me friend bi ma boy mfa my friend getting to week ekɔ enso mfa na me ma me brebi ene ne kasae o ka che me brani so ayi busy anwu be frɛ no me nim se sa brei ana be frɛ me brani dia me nim na so fuma me dia ya me ya kra ne se dia ya me ya ne se ma send me voice note mpo no onsie dia me kampo ana message mpo na asɛm obɛsa ka kyerɛw no na ɛsa hyɛw ya ɔmɔ na ɛsa hyɛw ya ɔmɔ of mami meka kyerɛ ne sɛ abortion ne sika no na ɔmfa mame a ɔde me 1000 no meka kyerɛ nso sɛ mede bɛyɛ adwuma fa mame a ɛno nso a ɔsa block me lie ɛno nso ɔsa block me lie of mame sabre nipa ne gye saa 6 million no ɛyɛ na mekɔfa saa 6 million no ɛde ama nipa no ɛyɛ fa na mekɔfa saa 6 million de ama nipa no me 70,000 no ma no ɛkyerɛ na ɔbɛka akyerɛ me sɛ ɔmo sɔfo no esi ne efie na wayi baako ama no na na ɔmo nye mu hwɛ ntina 1000 no ɔde siesie masɔfo maame meka kyerɛ ne sɛ meme ne bɛma te a mentimi ntwa wɔn ntoro ntimi nso me ne wotia na mempa sɛ wobɛtwa me ntoro na adan nti na wanka nkyerɛ me na wopaa me kyerɛ na mesɛ okay fine mate enti sɔfo maame adeɛ no a boy ne di ayɛ me no sɛ meka nokora biara kyerɛ no na wasi me afa daadaa kwan so ebu me kwase asaa no sɔfo maame me boy ne din biara na kɛs nsɛm ne di so me boy ne din biara na no me nsɛm ne di so sɔfo maame kasa ne nyɛ mu nso no saa 1000 no obi ne ka so ɔbɛpoa me mama ha dan that time nam ne mi antineti na setena ne mu nyɛ na so ɔbɛpoa me mama ha dan na matinem no mapɛtwe me biaye so maame sɛ nipa no kra no ɔne me da yansa na menya saa 1000 no so maame na maka bibia no kra bia kyerɛ boy na boy ne de ma fa saa kwan so abu me kwase a esisi me saa no so maame me bia ma no bia na case
na ye no mensem na me ka ediku boy ni so ti so ma mesisi no me pasa bi ji boy no ho atwen efri mitri because at the moment na ho atwen be simiti no mu bia no na me do me boy no so ame wakoye me ma me penyi edai na menye edai na meja ebema ne ho atwen efri mitrim isi me wo de menye because mitimi yi ma atwen free so wo na asa be simiti na ya na je mo na me say do me no won kwasie bo de abu me mama me ho de menye ti kwan pay na me mfa so metimi yi sa aja wo no efre me mo so mama wakoy me mama penyi na me futu obi na mentimi Riley's Cuisine, nice aroma with good taste. Both local and continental dishes. Fried rice with chicken, fried rice with fish, cream rice with chicken, fufu, any abunabunu, fufu, any aponchin cracker, and mutfu, any katakwan ku, any tilapia, benku, any okra stew, aprapransa, oria eto. Riley's Cuisine, obichawo acheke, and nuna zimeni beka say, Auntie Jennifer, oye zropale, haha, Riley's Cuisine. No bema o pastries a udroni nyina bi obema wo weddings wo birthday any occasion bia Riley's Cuisine local drinks ni bi nyina wo say sobolo asana atadwemek millet drink ni nyina Riley's oyebi enu ti weekend eni abusua ni nyina enkoju chiwono mo say wo pese oye wo program bia ma wa friend no obeba be ye event no ama delivery services owo dini ho kwada so Old Town Second Junction after U10 no a friend 0206-271-748 and now 0508-996-765. Ebusia asem no ne da ho no ye baba ayoyi na maiwa ha muntie so ya baiwa na usi so a ade edikan be mensuro oba bia wo wiase agese be oba wo ye na dwuma Samay ene mema ebsuro wo mo a wo mo fere wo mo ana wo ba ukuta wo bibia wo ya wadwene mu do ene mema suro wo mo se school na wo kwa ayiro ho ne ko se dwuma na wo sua ayiro ho na sua abayo a wa hia bema se wuti ade a ye bo ye ya me bai na semun asem fiti ase no na no wo tata bema no me friend na mpesa me ko ne wa wo se twen kakra me friend am pesa me kono wa o se twen kakra na fedi oba me bradem wo bradem se bi eku se bi eson otumi bedi wo mprensa dako bedi wo jatadie e mai wa be bitu wo mo decha sibe na memu wan hye woni na koda wa me na tu anyinsen wa gene 1000 series adwane enti wo yo bibia enka wa na abaya Madia sinning in Chemunko, ye yell be a frumu. But what do you know about so? Baby be na found saye. Ne be a debut who can was in it trassi. Woman Samoa. What I see us semui. What's ye pa? Woman, oh, son if I hang. Make much short baby. So say, Premai. Me fan checkers and quite for fitem. Baby, a friend of safe photos house. Asafo fitem mama nchia me amo fasi makola same o ton spare parts ame we bie ni kuhu ani peti ni amanini na wo chese wa yada wo pa wo hu da nti na de enra asa na ekọ no ekọ Facebook ni ade na wo hu nti na wo programming same we bie one ne master kwame ene ni nwa ba kwame nwa e friend Janet Amponsa obaku Amponsa o mu nya ton spare parts e wo se photos fi na ni mo wa ya che obi bia o bia asafo echam ohene sof mami premai abode mu ka chiri prekase na dua fiti kote na ho bo fie eje asa no so do bo abeka asa wonya ade ana me wura ho kakra wie oh me wura ho ba bia oba no me nwa ba na mo office ne kasa wo se
se basa se nyinsia ne ba na manya obi a che se menum aduro na me akora ni na wu areho na asem we na da ho no ya hwe ye omo tie ne ye ne ayete ya no wan hwe ye obebua oba ne fo no kore na nso kwa bi so no ma me nka sa asem wi maka che ma se omonye very careful e wo mema ne bi ho ye nka se mema no abi aba sa ohini ni ayenwa bank wanya bibi boni bia o bia ekwa kakra bi ne ba ho a wa ma nani an na ho wo kwa bi so hwe ba ma ne hu oba ya ne culture no na nsaya na wonamo ana ya ba ma bia ofi se wo sebe wani ati bia utimu so oba bi wa ne ye hu se oba wo pe na wo de akọwọ so na de akọwọ so eno kra no ba be ka twa nya sa o ti se wo de kọwọ so na ye mre na ye ne culture ne ye bema ye ne se mape ti de bia ne ye ne bema aya adwuma ne sika no oba wom bi electricity wom water bill wom utimi bema bi oya adwuma bia se mutiemi a utimi ka se oya adwuma na oba sika na wagina oba de anim da oboa wa wale onwale yo oba foforo de wom na ne kra na ni penka enti ye culture no bema ne hu oba no asene pe bema yi ehu oba yi ye ofaasi no friend se ne pe ampa menyin ni se okacha se ope na odi na gite se bekraman na odi na chi sa omu kasai emra dudu edi ye de mitimi nkyere because wanka se bi edi bosome omo no man fa o ye se e be frɛ ni afrɛ be man kwa ba ofa si ama ye kwan yo a oba no ai tina de wo no ka wo ke be adwuma keto abi aka adwuma kete wo ama ye kwa de na ye so be bobo enti menye sure se o se wo ba pa na akwa we ya wo fa se be men ya wakwa ye oba se wanya ne ye o hwe ye ne bra ya bre wo wiase me se me edurme bi me fa trotro dropping krona me ko so no na kan ma na akwa de me ko re oba anye ye na trotro no chatai me chatai free o mo se masa a de se hunya ga na nipa ba ko ne wo ayi wo krom ha ya ne kira de we a chew tamana mo wiase pam chew mo bia me ya yi bia na o chata kai na me cha me ko bo papa ni premise me ba obi wa na mba e se me sa ko na wo te bia so ne na akwa wan ko to girl dabi Satam telephone so nyi ansa na mato ade a me de ko surprise na anya ye e pa afidie nwan eti me duru wa pa me ka no se krom ha de aja kwa apangwa ne wo ka elodu ko na wapon na me ko hu no na me se me sa ko o se ka che meju se yo me se yanko na me ngwa me si gam na ye ma fa dropping Brian bro ye wiase e ba ye no na enen kwankwan ne do mu nya ne yize Ozo hu na o se ne pe menye so se chei na ye nua ba no so na ni tira to awade asante kasa se ni tira to awade wo pe awade no dodo ana wo hu boy mi hu picture ne boy no so fan boy wo fe se mo ma mu tie ne pa se wo kuta o gre face ya na be ma no wo fe ba so a nyabotre hwe ifiti ase ne de eye pa wo de ba ko handsome guy bi amanya hwe to fresh guy bro for na hotel na ka handsome hwe akwantuo na ye tu ne ewa o akwantuo ne wa enti we no wo hwe pictures no wo re be ma no wa gene space papa bi na wo re girl no so nya obi asabe oye fun sa but be ma na ho ofe so che no e na wo re picture na be ma no ye we neat enti tama o tim se be obe o kompa ebo nyina no ne mpa ebo nyina se be ma ye dai emra na kwam ma me nka sem kyerɛw o kwa asɔre na bompa ye se wo pekunu na wo fi asɔre dem wo na wo pie ya be ma bi frɛ no so pa nyabotre na hwɛ nyame ani mu ansa so wo ju nyame na wo bompa hwɛ ani mu ansa adenti anya bibia anya owo bia na se be preduasa wo ka wo no won dodo na na eka ana abo a wodi na ho fachi a wo ka wo o kwa bi so wo tie nkomo ya yenua ba no ka wanya bone be man de passe matu nanim ampa ba bia ye mistake se wo fa be ma na be man pa cho wo be kono na be ma ni jai misrawo e so wuru se bibi wo ho mo mi hwe sa no ma ni ye wo fa oba na oba ni be hu fie na so pe so ko hu oba ni fie wo di jai misrawo nya abotre amena da ho hwe yie abakotom ba ya ni enim sa ade no ye so sa asem ni ma ye di akire sa
na ne de ho ya ho handsome guy bia na no me se me ko me free me ko fie me nya no hwe abrant ye friend bedi wa wadi na tu wadi mpaso de amani free kakra da ho so wasan age se nyame apata kra na wo bia nyame ma ba ko de ba ye wakoto agu wase o chance hwe de asi o na ye nwa ba no na sem ne ye me ya nanso kwa bi so no amanfo ko anye bone sa emema ibi no maya ma adwuma aye den e wo Ghana ha e di adwuma mane mema adwuma aye den because the abasho yi obi wo ho ampa ye kan o si wo ba ne pa no ba ne twema no enso ne o mu di ye oh yeah ye ntimi nka se we na si no ni nyina na enye hwe menka ye wo ba ko bi so onso a wo se wadwe ye wo se wo stretch wo be ma no wo hwe no etimi ti be ma ne so ma ne ko na ye chance no ade bia on positive and on negative it we na si no ye di ko hye be ma se wo pa esese wo stretch no hwe no ma be ampa eso wo hwe but a man nye too long eno ne se hwio be me po ba on fa wo se obedan ne ho odwan be ye mfie be mienu ana mfie miensa obetima ye din ya dan ne ho odwan opataku no wo de bete na onyanya wo wi ana for de pataku na ba enti twen na wo twen na ne sai but edu me bi so ampa de wo mu a metimi de bremu me nua ba yi se ebra be ma ne ba obedwan na ne mo te ha woni we na te hwan o me pesa me ba ho so fo no kra so ni sa me ni we na te na me pesa me ba ho ne ade no madam fu bi ne dem mo ne yire atwa pictures we dey picture na ne yire na atukwa kakra na pictures ni wo dem ho se wo ko dem mo de sheshe no esoro na ofe na yire achi na oba so oba ne wo na ne yire nso atukwan no so ya bra your banner friend mebo ni ka bia so di yi pictures ni pictures e ka horo nya wo yi pictures ni nya so abesa hihye okọ na osan hihye ye enti du mebi ho ma yen hwe bebi efri ani bebi ayekọ yen nwa ba no kwa bi so no wa mani ani na ho na kwa bi so no na ni ti so atwawade na be man kwanhia ani be ma seven producer onye papa be ma ni ti mo den ena okohia no hwe kwa wode be ma ifa so na o de o ba ni fie no wo se one ne bra nete one fele watuni na beda wo brai 3 rounds brai nimpa da so se adwuma ko na se ya bi place so no ne so ne tuya ne de chest wo mu a bosu me so ase be o mu pe ye bia ya fa mo wo mu nyina hwe jifa wo bra mpa so wo de wo boyfriend betra so ama na bu abu tu agum mprensa wo bra mpa so ba ono ne fie de ama o mo no me da na se san ko ma na ni da wo kwa bi so mam se wa asemu iwati wo your bad time say ye man no entete ye no na enko yie society no na amenkra na say ana edien de utie yi hinini asemia eda ye punu isu medi ho yawo ekwan bebre so isanse emrantie ni mabawa no sese omaba no ayana omo ye memobo because ye generation no na akoye ti say ye wo enuanom ne namfo mpanimfo bi a na omo emrama kwan munya temama yenom extra niema bi de bi o man kasa asem no bo sankwala we generation no anema omuhu nyina ye TV internet enti so hu se Kim Kardashian ko kisi obi anaso opushi ne nofo a eno na ohwe na ono so na mabonten no aye picture won ani so eti opia bonten no obi hia no no kosi ne pa enam so wo hu bi wo internet so se akwa bi si obi pe ena obi kisi no na odi ne ko fie no ye se no na eno an no mudi so enti ade bi wo ye kroyi mu a mi di ho yawo kese pa ne se ayeti se motivational speakers ai wo kromu ya omu nyina adane wo ho asofo sasemwe mi di ho yawo papa but so no motivational speaker no so no adwuma na yes osofo adwuma na yes sir because osofo no na adwuma no ne de ne ye religion na nya hona ena motivational speaker no ono ne de no wo ye
Otre abrabom sam. Yes. Na hano abibia akoye sika. Enti ukodane motivational speaker. Yemfa collection bowl mesi ho. Ema yembeto kwensi ngum. Enu nti unye sika. So you have to turn it to become osofo in order to get money. Enti aman kwala no wo munni obia wo hwe wɔte asɛm bi firi ne hɔ futosfo bi ani baabi enti sɛ de nkwala ne gum ɔmo kwa no sɛ ɔyɛ ɔba sɛ ɔyɛ bɛɛma mami sɛ wa akwala yi kasa no wɔse me ka kyerɛ boy ne sɛ nkɔ ndie nka ɔma yɛ nkɔ ma ne da ho na sɛ ne maame ne papa te ase ti adenti na wɔ ama ne ho kyerɛ ne saa na obi a o maame ne wo papa wo ho ɔne ne bra ne te ɛne wo brother te wo na wo se wo ka che ni se wo eda obeba besra wo no wo pese obehu wo brother eye den na wo tumi ma ne ba da wo bra ni ni fie ho che se wo akasa no wadwen ne se wo mra meje wo dada because it's a me ena me pese wo besra me ena me se me pese wo behu ohini ni wo fia amacha me bra wo fie no mama wa ba na mo hu me bra no sa pepepe enti so far as ne bra ni wo no otimi ba na cheso ono amu intentionally no wono ankasa na share da sa abrante ne mrada obetumi abenya no ne nko no wahwe no oso oba nso hwe ni sekunu na eno kra na ye mawreho ye me mobo no se obi a red flag ba ko kese ababa awa wi e show ma wono ankasa ho ene abrante no ene se oberima esi oba besrawo na me kra me ntia se first of all no enti se ben ma se ope a e wo so oba ofi ana it's wrong se no pese okoboy no boy na ma ne kwan wo so ofre ni bia o ma na excuse first of all oba ma se ope a eni kwan se oba ofi to mean a red flag oba ma se ope a eni kwan se won so uko ni fie number hia we ma me mon kotena baby ndidi nenya time steady no good. So ye wo class of manner woni ne ti ho didi na wo behu mi se mi na mi baby na mi di mi nkomo na adu nkomo be family ma me tena se na menya time kakra ma ho ene wo hwe nkomo no na me hwe red flag be mi enu mi ensa won se ma wo keka na mehu baby kra wo gina eno kra me mpe wadamfo enti media mi woni say omo fie ho ni nyina ye wrong because oya am robber how would you know ukukuru am robber na de ni ko fie na se woda wan na jo no ko fa ni cruise be attack no ba ni kra no be bibi kun we that is it enti sa mi ko ni fie mi ko ono so mra mi fie ni nyina is wrong enti akwala ni de media mi hu ni say wo hia ni media ankasa or lacking him dear and no one say ni self-respect self-control yes because oba dear so be ma see opewa time no why say wakoto poppy now the chain aso the kon till that time no you have every right to say was so the chain so the kon e twe no say the ope bia the obeka bia so say so this so oba so obepewa ampa enti me mumu dear the chain so e kon. Of course, yes. Because obi a man mesrew ese be ka che me so ope me dear girls amutie me obi ba so ope mo a wo be say adwuma mo ye mo fa no as a puppy mo fa chain so ne kon rules and regulations mo fa no onye se wa ba uba foforo de so de ne mra mam say wa say mam say wa person che so de ne mra wo ba me ne de me de me mra e be ma nti won chem na nti say obi ba ko to wo bi sa ba we ko de mra ma be me ya kenie mam say wa ye wi asem bi wa say wo your bad time abai wa ne tete ye tesen abai yo ano so cinema me ne papa wo ho a first minim say ontie omo ekasa ontie na wo fokasa wonya kwala wama ne ho kwan say yentete no because oya kwala wama ne ho kwan say yentete no sene yetete yen nyina no a ankasa brantie ade ya wodidi ababa wei ka enye adwuma and secondly so womo tete no wono no woye penisen o maame ne o papa no
enam internet semi ya me kan wasemi enne ye nkwala ne se wo mu nani ate ase wo mu maame ne wo mu papa mu no na emum wo mu pia bonten ne de kodi wo mu se de adi na ya ene wo hu se na nani nte na nani tie no se na eye enkora ni tie because wo dwene se enne wo kwakoyi be me bi anase wo dwene se wo pa warepa no wono so ne maame atu ni fufuri ni fie ba wo wono so pa yerepa enti wono on pe cheap girl wo tumi de ne call brother dem ene ni ko yi ho disrespectful brother ene ni ko da wo brother dem na wo wi a wa ba be hyehye mra na me kra me nsanante ne ma bi ase se me de senke ware a ne de oba be ma bepew afi de wona aka ware se no we ye de bobra na we be de na kra na be me abrante ne me hwe na dwene mu a no wa adwen pan fiti ase no but girl ne sa wuni sa me de na meka se na abrante ne wa adwen pa na me ma woni mo musuban wo musuban ne se we ye oba no wo mo nhyehyeye me pe kokwa na etuntum me mpe be ma ehia no me mpe be ma wotise no emema no so wo mo de me ma me ne o mo fie o mo so mo de because me so ma kire obu bi pa enti ono no wo start ya ye ye de ye chi ni bi ye ni bi ono so se bia ne ma me atulufo so nkope o mo ma chi wo bia how would you know ana so se wo se ka etre no na ye wo a baby a metena ne de ye so aka to so pe baby a ye wo a ye nya baby ntena wo bia baby ade park on fie o enti nkwala no mo ntu wo mo bo girls name to omobo we've only China designers see they come and go monto mobo the guys say me so akwa bia no so pe me tu kwan ko ba me ba ya akwa na me gina me salon suru bia wa be gina fam ho mon friend mra na me ja na me hwe akwa ne hwe no so ne fam say wine me o de na nsi sa o si ai sa ta me si na me hu ni say baby ti muntu mubo na nkofa atamfo mu onei mu won biem medase pa maame se wa bonsu ena wo kasa sa no na wate shock kokora Riley's cuisine Jennifer said you papa nyina obema obi breakfast aduane a de jollof papa bi betwa odi ehu betwa abunabunu kama pa baby a wo pia pastries or your wedding cakes or your setup say wo dia ne say wo beti ahomanum no was or the delivery no aba 0206 271 748 0206 271 748 na wone wo entwetwe enkomo 21st clinic where sciatica experts ya na oto asentin ne twon oni padua no mu twetwon yesi ana mo edi kan de ni tieti na obi se wonu siatica woni mu nchen Dr. Blessed Foster na adwuma efo 21st clinic de ya ono no ma yeti se bibi de siatica entin kase so na entin ko bo sisimu twon sa man na ma oni padua ni gigya ma wo bra wiase funom emema na ma musisi no atoa untumi ntopa hadwen ti bomoden so beko baby at 21st clinic will be Kumasi wo hwa overseas tachiman ye ben agenkwa FM wanchi wo Kremostone wachi baby ye wo 0540 311 311 0540 311 311 21st clinic or see the sciatica experts wamono asamwa abai wai omono yenhwe se wahia bema foforo ana oba wahia bema foforo ye bema na upese ukọ bema no na bema ne dada wo meba na bema na ba besra wo oba no se wa po dan na bema ne basalo medi a eno de eno gina na se wo bra dem na utumi ma wo kwan ama bema ne wo peda no sa bema yi omono so de adwempa kora na eba adwene no be den omono ohin ni me da se na de me nwa be ma ko kan be kan me enso abasa
Kremodak na was abasa and the young way me am a minute adwuma na sey amafo frefre mese won enye nyina onye ne so ye nwa ba no na me nwa ba e kasa na se mo ka na ne kwe do maybe wo a madam football na se mo ka ne so say the word me dey me ye wiemfu wo so on pe bi wo na setenem me dey me ye wiemfu enne first in the kase e ma kwa warepa ana oba wan ko school kura na ubenya be me bia be wow ene be me bia pe oba odi kan busa ma me mpacho wo ye di adwuma ono so busa o se me nurse ana bia me teacher ni because ni me say be teacher ni de hedan ya opeka obitima josika bi de ana se bia me business but unim a mistake ye nua ba ye wo fa si ye be ma na se be so wano ba na obotom so aba menya so obi a wokose oba pe bia owie ne so oba no kra twema na me hu se ye nam ha me ye obi de kete asabonten e ma no oba ye dada because wo be ma na nsa na obese be ma ne pe oba ne pe no ese so hu se onfa oba no se impo so ye mistake kra de ne ho ma wontam kra na ye dem ne bra dem aha me ne oba ma ono oba ma na man ho kwan am wan hu ni fie sa ena wo obey so sabe mpredwa sa wonti sika adan wo bra na wote na kache eti kwa bi so kra no wansan fa respect amane bra no asem wo kra ne bia ye ka ne se de ntia won pese ne din pie no e bia ne din kopia ne bra ne hu kra be sa yasen fofo se wo mini wa se na obeye eye kwasebo mpre no ma ba ma na bu ono ankasa bu na busuafo na wo wie nso a wo se wo ni bi wo kasa nyina na yefie ni bi o ebi kura wo maame kura otie kura se kura samre odi dware kura no samre ame no kasa wo ni bi watam sika asa de ama be man ya ono no twa ontro aye wo sei wo se mdi kaka se bi se bi kura na ye kan nyankopon ma oba ba akopɛ but situation wa nya abotre na wo di sa agro yi anyi nse ko bae no ba bi a wo kasa ye areho nyi nse ko ba anyame ampata bebi a mewo ato kura mi nyanti me pose akwala no look at this de wo kan ye no na aba mu yo etinyi nsa na akwa igu na bi kwa na e baako enti eyade a entete na menwa bai na wubusa na wo ka no edu mmebi wo no mamaka me se nye ni nyina na te sa yenim obi wo ho no a wo se wo ba ne pe no ya wo ba ne twema no no enne omadu ba bi a omu ye oke but enne no ka na aba no ehu patro na ye togum nti wo ye oba o wo ye ba ma eso omu woni da ho ekwan a yenwa ba no efa so e di ba ma ko ne dem no in fact wa brand ho asia ma be ma no be ma no da wie sa na fat ne so fa ne say ye was kasa bi was be ma no fa ne say wo born pasa ye ka pasa che say ade a as obo table tenet so be na wa smash because who say f me no ma twa on track catch o say me say me fie de say ena ono so obesra wo ena wo ba no se ya to adwane brem nti adwane no to otimi se ne last na hye boto nti wo ya adwane ne kama ho no de gron no e ma ye nya mu yije sa wo pa oba de wo obesi agron no nya sem ketwa nya se oba nam hwa no akofa no hwe maka me se e ma ntie sa ase mu yi ye wo do ne ye wo pe unam oba unam obi abetima frewa se ope na where about odo no unim nya nipa nya na wo do odo no open difference ne so odo no wo soro e na open eye ketewa bi ope kwase bia na obegya wanim sebe na obese ope e wo ho ba ye nwa ma no minim wani de na eye ope na nya odo se odo no kura na ode ne ko edam wo kura na e na hwe oba na odo a oyusuma o kire e ma ba ma no wo hu se du ba bi na ba ma ne nko ye hwe obabi na sika hye de bia me ka sa asem wo se ye nwa ma o mo nse sa o ye nwa ma me ma no mo ntie ni ye o mo nse sa se ba ma se wo kan de kura kire wo ba na edru mre bi na ode ne fa ba bi ana ode ne ko ba bi akodru ba bi no se wo do no na emu makwase bi a wadwuma kura sei na kwa ne nkoi na se unya no time a oba ba bi azika hye bi obeyi de asofoto but ya ne nim sa de no eti ya ne fa no se we wagimi o eno ne ga na ye problem se oba bi enya ntiase ma ba ma ntam a ya na mema ne ebu ni se oba no wofuo me de boss wa na e dai e fa ye na me ka se me ko ka so obere me fie kwa no ma dada na anya yie enso me ka se me ba ne ware ba obai uni dan o bra dan o ko adwuma ba wo ne nete wa trama se be man ya bebu ware
owie wasan hye onyinsen nyinsen na wasan hye ono nso a wase ma ne sika no fa nkwankoyi eno nso wa ma no ne sika na wasan age na wei what a shock ba hwan ade o what a shock bet ma ba wode ato hene ne anim so mami premier anim so onye den nanka me de ba kan me ka jese konko ayanraga junction ababu nso ne yiri pa nanka ya wona tum nanka de ne ko because so onye den na so kwa bi so no wode aba yenye ndɛ kwa be ne be fa so ɛyɛ futuo nemo be ma no so yetu bom yetu momonefo no ni etu okra so ɛdai ɛfo be ma no so wo tie na meminim se program ya rɛ na be ma no ne din se wo be na so mo yes ye be frɛ no I want to say because be ma no yetu ne fo aka kyerɛ ne sɛ yenye aba picture anjiro yenye aba picture anjiro se ti na make no ye ka asɛm wo ya kyerɛ be ma no sɛ so no tie na because so for bro be wonim wo tie ade a wode ekwan ya wode oba na fa so oba no kwa na sebe wanya ntete e na opre ne ho kura na emu say na wo anso nya teteye no nti wo so ekwan wode oba na fa no eye papa say one wabu ni kwase amprensa na me ka sa asem we se obema bia se bema be se ope ne se ope so force na ko hu ni fia kenya bone because ya keka to ho se bi ho obitimi dane saman obitimi dane dua obitimi tane we ni wa be se ope emmom sometimes ope oba ne se bi ko ope be ma na be ma be se ope na ko hu be ma no se bi ni fie eni na busuafo a ya na ehu ewo mu no ya na e de 7 preduasa eteko at the prince and a prophet or so na also on any name prophet to mo prophet Isaac Opoku Mamponten and Owo Beman bro for the prince. Aye, prince and number in our prince and so idea I know de pa and Opoku papa Morphy mon friend my oh enti abranti fro prince one sem na ye ken so obi ni na on to me camera because you two can nsemu a edi awu hwe oba no de yaw na ekasa yemfa nse ni mistake wa ye ye kan ye bua ne fo wanya de nanso ade we no so kogya ba bi kanche no ma bi kansem bi a wo ba ma no benya ho sunsuaso because wo bu ni kwasa pre no ade we nya ade bi a ye be ka kire obi se wo ye hwe a enya wo ye hwe enya da bi e kwasa ye buo medase because ye kan hwini sebe be ma yesi kan ma ne chichi ko be dompe enya de ye ko che da no batokwa broche du me bi a dompe esu chichi ko pe kan man ayo so ha kra ebi wa ha enti kwase abuo na wabu akwala no onye na dwe se wafa ne ho adi okuta na dwe na ode ko ye na we no oba no sebe me ekwan bi so no ke wanya mfumso ne bradam de o man ne obedi ne bradam ne de ho ne de big mistake say de na me nyi sister ke ho ne de wo chipu dodo because se wo se me pese ma be hu fie de a ene me ankasa so me ni dan yo me brada na I want to hear the chance be do so de na do na nyo no so ebi a make say be man the way o si you know ni madwuma ne nyo no enti de pesa me kan nyina ne se edan na wo ko mu no de ne ko ne de amwa me da se o enti wo fa me ko wo da wo no abese me pe wo fie de me nko ho de a me so me ni da me brada me na nti me wo ba sa de we amwa antwa ye we se ne bra ne so te ebesa ya no da issue mate amwa tinipa ma nani na wo Ebusia Egusuala na uko Tanoso District Presbyterian Church of Ghana District Minister Reverend Setejapia womo sumo Lighthouse Congregation ne yere mama pia womu tie show yene mopa asofo nyina sofo Prince sofo Deceit sofo Kings sofo Emmanuel ene adwumayefo my Trudy Vasti Abigail ene one my boy Juma mo penyina ne mo parents nyina so ye mama wa Blaze abusuafo emu ayo mam se wa wo baba we sese wakotu anyin se akura gu sam pratwen yoko ya we ye beka se mpratwen anase se hit and run you say again you remember mama say be man be so pa da be van kofi o so van kofi mo go tra ba be ni di be me wo ba nya sika be no de ko tra ba be di onu mo nya kwatre kwa a na ebuga ni hebo he a buga o ni adimu eti mame say say fa wakotu nyin se akura gu da achi no yenimu de besie be me nso ade aye won wale no wo frɛ ne kora wa blocking ye be ne den say say ababa one the life yes going forward no
ha baba wane de ne de me de me gina baby me gina na ese me wo akasa bi wo ho say you say me friend Tumago me near Piprago. Yes wo say mo chidi ebi ni ho bi mo nim ebi ni ho na wo kwa hia brantie ya wo se wo pa wo kodi atumi na wanim se wachi ni wanim ebi ani so hie ko bon so hie beda de adwane na wo pese wo kire se na wo kwan wo ko ya na se wo bai ena de bia me ka asem bi se onim wo ho a wo sai enkofa sa wo trouble na bi ma wo se me tui na me nim se me ni ba bi da me bra bi nchen na me sha na me makohia won so akọ bi a na mabonten a won so si wonni ba bi a wo ye me ne kina wo de mbekọ na me de me ho abema wo mam se wa na me nkope obi a ono ne wo ba bi da ye mama se di entity na ese de ma wo ye wo se de ma wo mu nyina na me ne wo kan say hwe wo ho assess yourself abatan no e di entity na ese wo de man kra no na abatan no ya faili kwan beso ya faili ye juma en ye ne asori fo nya to fo nyina faili because enne obatan bia majority hwehwe se o made ne ma ebebe fi enti se nipa ne baabi a wo kọ no ehọ no enye kra no wono no obe wo ne tikoso nko wo hu se wo hini ni tika kesiem me namfom obe kire me se hwe hini ni uni ne wie school enti se wo so hwe kwan no enti abatan ne de majority no o ma feel asole nso ani ekọ ne ekotie bibi wo ho a ehọ no so ye kwa sikasem nko anti ehọ no so se ye nkotie hwe biem na motivational speakers nso a omunsi nyina adwane abedane asofo enti se de mi wu ne se ohini ni wodi adwuma yi ato ho so me nso me de ato me ho so enua be ma di ono de duru ba bia na wa ha me hye dem ye papa omuno azamwa omuno ya da me hye dem de ba bi ojira eti madwe ye me se dawuro ni na wo se ye yire ye ho ne ye bo ne ma ye mama ne ti ase se wo mo ni nku omo ankasa wo life no wo life se suku o se adwuma suku na wo ko adwuma bi na wo ye wo se wo ma me nua bi o so han bi na wo te ne nchen wo kirekire onimdia bre wo ho ase ne sua na ne dane oba mua ne so oba wo ye oba mua na wo de wo ho a me so wo te wo mframa kora na o dwame wo ho mframa wo ho sent kora timi ma obra ne dwane because ono ankasa oba otumi se omodu na wo koye wo kwatere kwa na me kra de ya me mobo ne omo stories omo ya na omo ka emema omo chi wade no wo bepe wo no ono be ma wo bepe wa ye kadada na wo oye sister me pewa ai ye chi ni bi ye me de mo trouble ejuma kra mi ni bi de why na ope omo bodani jise nyame kwa na ope omo broni ewu ehiafo ni ayarefo oje ehiafo je ayarefo esikafo ni woni Yesu di onsem na onipa wo sem hwese wo ye odefo kra na obi enim wo keke wodo wo ne ho na wan na wo no wo free se wono ne de ne maame abo ne se wono de wo mo machi ni bi na enim ni bi ene me da me branchen ene yawo be mu ahe na meda ne de na maami bi ewo mansion bi si wa ono obetumi abrante fa efesei obenya mansion ni bi ba wo so megina ho meye machi ni bi mam se wa ba kwala no omu sesa omu so ban no omu mani nku de sesa omu ye ne ho na ye ni fast way bi a ye de kwa heaven fast way say o ka kire be ma ne se ke be ya nko ntwen ye wale ansa na o mada na be ma ne se me de mi ntimi e no ma ne da je ho no repu no wan repu no one what planning you. This is a plan work. We say ye call to cry and park. Ye best set to obey money free. Because oba me be show fee na me person obeto me brother. Me buy if you obi anyho. Na se again no onye ne brother bia na one ne boy net wana. Ono so na me bra yi ka say na danfo bi o yi pictures free dem. How would the guy know?
eti man na yentu omofo say omo pedjuma, they are lazy. The girls are so lazy of late. No. But if you are me and I'm in my cage, girls and I'm nobody want to work. Very few ne pedjuma. Obia person she weave on kakraka. No I makeup coco. No I share designers they should work. Mommy and Kasa and yes so and some say I know maba near crocromo yen tutu omofo yen pointing chom say they should work. They should find themselves. They should respect themselves as women, as girls. No omono edane mapa. Na mema respecting omo. Yem peprenso ye peniema. Ni nyina so ekoyi ni bema botum. Omono. Debi omono asema mam se waka. Akofa ho abane. The menua ba ne kanon. Ewom. Ohini hwe eduru mebi na wokope obabi wo no nam na wokosene pa wankasa no tinke chance na wati mafre no approach no oh yeah ni nyina agina se said oba ne se package no respect o akwan bebre hwe ye wo emema ye wo mu different types sa na manzo ye wo mu sa me ka kasa bi se pasa wo de man bi sa mame mfa ne sa ba wo pese ye wo se ye mfa wo sa ye be ye wo sa and now person young was person ye kasa ina ye nkasa chekere ho ekere be ma wo nya sa na ye pa kere e wo kwam me ye be ma me nam we ye obabu ho no nam ho a o kasa wo frɛ na sene pa wutime tenke be 1 month ansa na watima frɛ no eti oto ade a ne boarding a wo hwɛ so yi me brother bi wanya me brother no di me di nachi oto shoe bi those days na nya easy ansa na those days ubenya Italian shoe ahye no enti shoe no to na boarding oto aboard wo sha boss wan to antwene da ya no pepa no we no pepa no san de akoshim so because of oto na boarding se wo fa oba aboarding a ana oba se wo boye den ma be ma ye ka eno ne wo ma hodo bebre eno nche se wo ye oba na otie na chinchire ho ye dwe e kire ba nya no ne ye ka but se ene me ma na aba no wo ye ho lusu a ono so ye de be kire onyansa pa enu ti sa asem a abeda ho no nya ba akofo asem etwa ko ba bia ya ne mema no so ayete wo no so no se bia so wo bi kapa e wo kwan bi so se ba ma kofo wo ba ne se wo ba no e kwan bi so no wo de ni ko school kakra anza na wo nya na ono anka so bo ne nsem ma ba oba no se me yiri me ko pa man fa na yizi etime so no meto na boden na meso no boden anka ne mo e kwayese aye street fighter they said ye can say yankota baby ni di ya had aye buga o akwa bi dwum na aba no Ghana wodo buga aye street fighter anything na bema di si oba kaw na oba so di si bema kaw fight and fight eye yi anu afa anya yi na akọ emo ye che fidie so da ni ye tufo edwuma bi ho a bema bi besi wanim beje wani na o se opa hwe no ma mienu na de wo mu ni ye nwa man bebre hwe mema ya young boys omo je saka wani ade omo da kasa kese mu enyo omo na pesa eyamanti because Ghana ma dodo na peka ekwa be na ofa so akwala no wote saka anim ade adwuma na wo ye but ma me ne so otifie so otufo no me amenam fo ma me ba na me ya madwuma wo sompa ha ya me naka mu no me ba na me kakra ma akwala na bi so anka ye but akwala bi de ka ba beje me oba afri me nsam ba ye kwa ne ekodi asam na mase na me ko fie na me ma no kakra no obedi asam na tia me kai oba bi na me wo wi ase me ko ye na me dufio me se ma me na be gate ne we ma me na hia me no atapo me koko ye omo no Miso nipa so mesi o papa so ne so pa o nam se sa nti o de kwa na o kira no se ge ne tetop wo hu se meba eti me meduda na bench bi si fie nanim se papa no okokwa so no oba eno ma ne nkrante ne bayira ne ade o to begu fie no me so me kwa opo oba no me se ono so opo oba no se me so me kwa na me so mafa mo be so na to yogurt se enkanwe o enti oba ne tetop ho eno hu se me mada me kwa me se obi bo ne nsem twa mani ono na wo san akwadam sei wati mapie no sa dai na me se me ba ma me abeta po me kokko se sabe ayi o papa so so pa na nze un trafie no so nwa wo bo ahun bench ne si wono papa no te wo na magya ne wo me ma me pesa chinchina papa no edai me ne ntra akwala o
but enam se papa ne ba wode adodode ba fie wonti wo ka to me enti me yogurt na mato no enkeminya emunya akra nkomu hwe egu mitiri ho anko ba bia ti eduru me bi ho no mo a ya ne ye besra wofo no nso obu ha wo so de ba nim kasa akodai wo so ye wiemfo unim de wo ye 100% because ye kan wo ho mi franto magunti mi nkodi apipra go enti wo de hye ba de ni moja na edai egoro enti eduru me bia wo hu saa de ne se ampam ye me maame ne me papa ne bi esi de na wo chama fidie we yu nka we kra de ka eye be ma na be so pampa ba oba bia bompa ye se obenya kunupa ana obenya be ma se be oye kama wanya bi me ba ofi o da bi me ye se whatsapp me koko me ye se ada bi okay me ba ho no mo enne me so me ne me bra na ti o enti me so hanso ba nso a enya yie ba nam se onim se wanya be ma enti oba ya ka ba oba ye no ko to adwane ba ekran ko bedidi enka nya hwe so be humia se sebi ponko abodama ni wura modam enti kwa bi so obenwu fie kran ka nya hwe sanka da konko beba nko ba beto bra no no kre ena na mam se wakan ko ba beto bra no di no meto bra na so ya bone so na ka bone so pacho bra be ma ye humi o osise na ene wa ba besra me na ka bra no so wo bra no wasem bia waka kire be ma no we de wan twen ena ne mpa so ene wo bu tugu mu mprensa ya otim se be ma kwa wode akra ne fa so wode mo no na no de ye because o referee bia ni wo ena wo hand dan ena wenye hotel ni ababo present pa cho time ya so anso akukudo na sha na ne bra ne beto ne bra so nim time de ba fie ebi kwa obefra bra na unya mai o da bi ne be cha wadwuma mo sikai me bra so unya mai eno de taskwan mu bawu because ye mebom pa cho time aso obi ani ho eti yenwa ba no ana yenwa ma no ne drum bi ampa ufra ntoma gwenko dia pipra gore wachi na hwe no ma ne ma wadwen yusu boss ne kakra edrum bi ya boss ne ya ne je na kire dodo ya man ya man nya ne ya je ya boss wa kire tuo ne to aso so nti e be sere ba mu wa ne sutu omutu se ya na ode na bra bona mu dia ono so ni mretia ade we hu entro obi a kopa oba ye wa kasa bi wo ha na ma yesi me kwa ne lie ene krasa line no atwam wo ka ye nkrasesem me kwa ne line man so hu je me pese me kan nyina ne se wo ye be ma wasiso e do be ma to ko hu me so maka kire wo se me wo mna samwa me ba ho se be na me wo wiase no me ba be se wo pa me meka ne kura kire wo musi ye twan tro ni bi pen ye kan oba bi wo wan twan twa wunya no eno ya pam dada ba ene 21st century ya apam foforo ye wo mu de edu me bia me tu enwema man mofo se wo ba bia obehu ni bia no wo ho kwan se wo ba approach ni se maame mepew but asede ne wo ho se wo ye one oba na twoma wo oba no wonyimi so wo twoma wo ntam se wan twa amount wonyimi nemom na asede ne se wo penampa oba ne ba request se me pese me papa ne maame wo fie mabusu a yenko na me mfa mo yedai me nko chia wo mo na kwan ne kwan no ana se oba ma no so oba nso betima request se me pese me ko ba bia wote se office baby a wote nye wo kedia na ho nso ya mesrawo obusu nkronwi to wo bo enkofa se bi nto ho so na ne poster se hu a 24 30 23 a mo teta da ho no upa kokko busa se na branche kama ede ne kun no wo be komu no na ye duabo oba ne se ontimi nyi infinity o so ontimi enti anhwe a last minute na di ni trimu dem wo bo wan se wakwa kwhye baabi abo ne hu dua de abusua da ase eti mema yenye very careful ye maame no so don yen susu nsuro ye mama se wono ne koba bre me bi dinti ade a wo ye minti minka wo ye sa wo baba de bia odi duku babo yem ye ba ne so onya akukuduro na wonyi mfiri ni mu de aba na ba ma ye firi ni mu a wenu experience that say be ma wasisu na broken ate wanya bi wasisu anye be me bia na be ma bia wasisu bia wanya broken ate da na wo be ma be me bia na be nya broken heart nti wenu de aba na ye kan obi ahu e wona wo ohene ni ye kai wo betima ye fruit easy but ebu ha obi ande o sifa na sam sifa eti wenu hia cancer say ye ne be ka say mo be ma no so na busua no me so say producers be ye dan e be hwa na nya wo mo nya ahakora na kokom ne na kasa na oba ne sika no eno de ese ko back agina ade ma no am say once me twa to na tu ye be ya be ba ne be ma ni nyina afutu ade ma wo na ye mi phone ntum o hini ni me nso de make me aka fa ho kakra ne say me de starte oba ne so maba mu tie mi anwumre obi antie mi yie pa enemre ya ye wo mu
mo so ne momra ntiana omo asase so sese anase ye Ghana memoa ne santi sene momani ate no omo nso ani ate saa ena adwe adam tirim se mo ebi pa aware ejaso no wo mo no aware is far from omo nemum omo so ehwehwe emapa na aware ne betua so aba mene me bebre na edi nkomo afa saa asemi ho ne senti madam fubroni bi ka asem bi kire me o se hwede man nyina ye se wo pa aware a hwe man nyina se de omo ye se kromia e man ne de omo me ma na ana se omo nhwe omo abrabo so ya wo no ye no opposite asama mikai ohini ni minim se wotia Matias ye also fa way yes ma wode ne nye soronko sene ebeya oba obehunu se we maya mehyehyia wo mu idi omuso manye na mu different ohini ni de oye soronko enti ono no sa ware wona komemu a anana dwene mu a se won kochisi dodo no won go bechusu because oye soronko obi ani wa wo se bi okoto atade kra na okoto se baako bi dem a obi ani bia se bi ompe baako na da soronko no mo futu no mo ma no ena secondly nso so mesremo ma ni biem me pamacho mo ma ni nku mu ankasa mo abrapo ne ho ense nkrofo botom ya akoye se yekura yi mu ayese man ye nyina ye de adwene esi mema ni botom nko a ene ewura fi ye ho but we ntimi mfi ho enkodwene obi botom ho because obi botom no entimi na ho ma oda bia o wode brame wode baka komo hini ni kira eti mesramo me say ye nua maanum me pa macho mummi eni nkudie nyamede amayen se tirebo bi na wobo se den achede bia ekura ana eduma bi ekura mo woni nku ho na mummi enyi ye ni mfiri mema ni botom no efiri se yesuban ni nyina ya akwa ye se yen dodo na mema no eniwa ye be wu the next hour ye problem ye bibia hyeso mu botom ifi se oti ababa we ya me hu me tiri ni bi menim ni bi eti makama sem nyina chere no se so na ye problem solver wono na ye messiah wono na ye Jesus Christ of Nazareth wo shia no kwem is never so na Yesu kura wo hwa wo bemo Yesu ba asemi mu munim ba bi obam baby a ababa wone kan se o pese wo kohwe baby abrante ne wo abrante se no Yesu ba ho Yesu si hwe ho so yi baby a ababa we kan se me pese me bra wo betia no a ho no abrante ne ba ya na ne bra ni wa wo se nka aware be ma wo se aware onye interested Yesu bam Yesu saba baby a ababa we ekoka se baby a mewo abrante ne se eduru ho a ho no Yesu aba ho wo te warning baby a ababa we say ai eni enka me pese enka aware be mu a na nka me bra mo yakọ me ma me ho onye me ye no na nka yakọ ka kire no ese nka me pese wo pese wo ne metena wo ko kire be ma ne so nkotwa wo ma me na papa ntro look at you wait say nipa we me say abrantie we chesese si etu ni foso onyai juma wo die no na emom so wo hwemu a Yesu ti ababa we warning bebre wentie Yesu yeda se 0551 431 0551 931 0548 931 eya semu mam se wa eni wo muna samwa ne makasa na emai wa mu fanya adwuma hello Pachodin baby akasefu. Yo yankwa. Yazo atama ema meka ya papa. Yo obani insema okasere wana na ma be ma no zuni se obani yichi. Enti wa yeka no ma. Obani be ma no so ne uye. Beti medine ne ma na na. Yeah that's it. Hello.
Hello. Hello. Udi baby akasef. Hello. Hello, udi baby akasef. Yajo. Hello, Safari. Hello, yati won kakasa. Pastor, good evening. Good evening. Hello. Pastor, good evening. Good evening. Pastor, me dingi manja mkasasi. Mapo. Yo, majo ayenko. Linjase dinja. Le di no pesi do le papa ne bekata. Yeah. Ade bibi chawana. Ana o sintro. Se no pesi do wonto. Ne papa ne bekata. It's a one. Yes, yeah, that's a pa. Nana you must upon live no so near Auntie Lexus, London, no mubutu. Hello. 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 Udi baby akase free. That's all me be your him man because free for. You are him at your foot you. This is staying on my person you share na de kakra. Me a cry message for. I go 14 years. Now not me mommy framing to me for that. Me papa framing to me for that. Now that could be because she am me be no say okay madam for. Now then me call in tell me say na ka say ni say mommy. Me knew be a wo to me for. Na me knew be o come afem. Me di boni a me knew be na wa plan say mommy me aye enye. Please pay for 24. Na me mission FM and na me no who say many abre because now me was 14 years. And then manya 19 years. Mama na so me mu sama manya 19 years. Now me ka so manya 19 years so wa say me djuma ama ma wie hairdresser na. And then be mamu e come ho. Be me come ho den. Na kese o ji shop ama me se me jede me ma me mpe. Me mo me pese Onwa me do level the pese maame no pese me do enya ne ame me pe na mom ne a maame no epe me ka o say maame me bi shop ama o me bi apa ma me say enya ne abaye obi ahwe me for 14 years abetin double and enya ne abaye na mom ne a ono no pe because me did say maanya maame because me say me wiem for no what kind me tia say na mum wiem for ni say wa wouldn't say me nyo bia na mum let fight it na manya me dey because me nyo bia enti pese me do baby na me work class e na mama me dey dem ba kuma se god me be to adwuma na see adwuma 4 years and na me wie na me saso ma me 1 year ka ho na 5 years see adwuma. And then we were 19 years. My poor me home. You can pay. It's Yamika. 19 years. Yeah, that's it. Why? That's true. Nyamishra pa wakasa uniano my one inti. Hello. Hello, good morning. Yeah, Judy baby akase free. Akase free stand. Yo. Yeah, no, when you papa. Oh. What's the catcher in the name? Kase cars in the car. You go in the bank or the money. Now, buy all power. You want to need the Burma cold blood them. Na Burma no wale wa ni wa so betu bi Burma ho so kwaba Burma le dem so imando mu ye no mu he mu difficult chini ya ho prepare mu try to mu o se awu for na kasa decision na bone na mu ye tanye ma no oni ni blood ya ntwe na dan so bi ntwe no akọ ha dan fere oba no ne kie mu ma duma Yeah, that's it. Nyamishra, hello. So for my me Yeah, Jo Keru. Been there about Papa Bia the Chinching Gabana. Ayo, Keru ba ko pe. Swami, wa no butu ovi papa pa jo so. If I just to drink out the other guy for my pa. The cream of mono, I make sure what you know, what's Yandy pa. But then, I make sure na put to Amadiama. You know, so yes, penny, so Yakala, so yes, penny, let me have so big. I don't be for 88, 2 to my father. Some of Friday the fat agent and will be power crowd, or not to walk over with him on the hobby.
edwuma kura we need no kwa kura ware mu oh de bia me ka say ade a be ma butum e ware mu pa e ye me ke edu e ye pampers to oh e ya me ha de pa so be de obeto de ko ware a wa we ni na so ndiaba no fa me nyame nka ho ma no ai me da se pa me nia be ma ka edu nyame hira ebusuafo esre ye nua no ma mo de achi wa brochire no a mo frɛ no say ya mo fry yemfa yesre wo de next week Friday ye be ma mo special line na ma fresh so mo frɛ mo fi line no sa say mo pese mo ba show ni so ya yemfa e pa mo chew next week ye de be ma mo special line na mo so ma free na mo de mo asema ba hello Pachodin baby akasefu Me from Daniel. yo yanko na Na ba no I am sick baby. No konya. O jeni be ma na jumpa na. Be ma na ni na jumpa ma. yo Damas. yes yeah that's it. Hello Udi baby akasefu Hello Udin baby akasefu Hello Udi is say Hello ya oba dumu we radio no kakra pa mo chew hello Pacho Udin baby akasefu Me pacho me di be shi kaka. yo yankwa Be me kana se me ma na ba no. Ebi tin bi am hwa na o mu ho ayo na se kaka. So me say yan first no. So me ka se bi aso aware anase empana. ya be ma PS Emra ekuta oba. Aware emra ekuta be ma. Ansan oba be ma be ka so pro no oba no wo na se wonya oba be ma no inside the action when you are saying you are not so okay beyond them and the story. Then person na me kasa hawa no. The star me ele ka tem se papa so fi so da wale ni a me person ni nyame dan. You who says so the water me water na me ne bobo de tempa na na ko ye na ba ko ma no e woni kurum. And then it's now ma no ba ja bi so say me ne nyina bobra fi say ye ne nyina ya asofo. Abra na mbra no kutano no odi di ba se mbra no kutano no so me ka no aye di enti oba no wa manani ama ho oni ampnamra na odi ma wa de mra nti na ma ya na ma ba misro mu o mo hwe sa mra no no mu kutam na nya sa wa wunyim no kofie aye ntufo na wa abra dem o da ma me sense ya no odi mra ba sa me ka sa do na ni shira no o ma sa mo na chiao yo minu ya be ma nya mi shira wa te katachie me papa ba Good evening. Yo me papa ba nya mi shira udi onum ho ebusua ye line na wa ye hot nti se wo issue ibia na pese wo de ba ye 0242 725067 0242 725067 hello Good evening. Good evening Pacho di baby akasefri Pacho me se me de eje usu. yo eja nkoi Ye wo mo ni se e wo mo se oba na me nani an na ho. Nenso boy no aye nyambrasem pa esan say eni wo menani an na ho de nenso ni kwan say wo de ne fasa kwan we so nti say wo boy no so wo penin kwa de a ka ne o ma say ya ma ne nye nti tan so a wo mpes ka no metua ga ni sika ma no na ade boni a me bia baba ga ni timu no enfiri ni timu so da ma say yes yeah that's it hello Good evening. Good evening aba padi baby akasefri Me Katasa no ko me. yo Then so we make can say. Then ya baba. Also when you juma. Also power dey. Nyen ne memma ba wo fa be na nya juma. Obefa na to na ho so. Na wo tine ja wo ma be ma. Na wa ka sa wo ka sa wo de wo fa ma ma be ma. So dey so wa jule wo hefa. Enti so be ma na so no wa pe na wa sa mo so a. Wo bo ba na kwasia. The child na wa je no. Fa na de be no. Enti so le se mi nya ba no wo tie me de a. Media me try to pure water and boso opo bi fanye no na on time baby so the baby na kuma beba e to me yem e me ma ni ye kwase go for this time no one pay you money who ni na din so wale so ni na me bre ne prepa me da mo yes we da se ebusuafo amwa brochire no next week ye be yen hyehyɛ papa ama mo pa celebrate me afre shelo dan kambeli dan kamba ma pacho yenko so fuma mi prema ye yenko
mo uni ambe ma jeje ni mdodo wa franchise di college ta baba me boss ni di enre mamentia master Joe new air engineering work our before opposite school girl yago poncha na pa utie sompa wababa ene de mo akasa da mo kasa na de mi to mo sama oba de yago poncha na so of mama prema yago ponya o kase won fa won pra dumu kwa dumu to be get of best so de yago pon brena kai mon na kase oba pa ade me ya ebusu ebe fa 2 callers na 2 more calls na fe ye de asia hello Sompa mama ni mama juma yeah odo ta cha mo ho ye de yesu nti yesen kunumdifo me pa cha o me so ma dwen tre ni se ni aba no me pa cha omo ni emra ne ho so te se de ne ma me ba ko telefone no and ma na ya ba no one warrior praise God one warrior praise God Roman sister for kra wo ho e se ma do bo na true that's how warrior na be ma ya true in tempensuo bi obo onya me ahira ne ta oni ko ati na me ahira no so do funi na so ye Kristo na wo tra gabo kunkunu ma so ma no me no kan fia me wa no worry but warrior ni hamsa me get me focus on the juma ni me nyame but me can idea but me nya nyame akasa me pe nti me nya ba me ta na show o mo ni me adwuma so na na mo ma ba o frɛ wo de sɛ na wo ka wadwuma a wo ya and am of our pew o frɛ de sɛ na bo di na ka sɛ wo nya adwuma o bo ade aka nya wo mpɛw o bia pa bo ya adwuma nti me nya no o ma ni kɔ da adwuma ho na nyame ebe pay kru papa man me da mo yeah that's the last caller ebrena sud hello una last caller chanity chama me brena so yo pastor good evening o chamo he ai ede da maspa ne atucha mo de mai na nwe we de eso me so ga ta mo kana se ene mo kan ene ambran te ne mai ha no eni no kwa fa mai ho okay enti atucha mo de mai dia wa se anka sa he ni e pa se ene o pese oba anase be ma no eye good ma no o se wa anka sa we good ema oba no anase be ma no se le ya mu ina mo betimi atena na mai enye papa nko ne mum no ebi ano no so no o subambo ni bi ho no na unti mu na o pese ono no ye papa ne de e kisa sana tienti yada mo ase yada ase abusia mo amantimi amanwura mo fa nkyɛn na line ni so agya na irim sɛ next week mam sɛ wana de wankyɛ obia ye be ne kama de ama na brochirefo no ye won hyehyɛ papa ma mo next week number way 0242 725-067 fa audio ni nyina fa ho mam sɛ wachi adofo ne nso no sia me chia me na 9 pomponso hene me chia me papa ke farm hospital oni ne yere ena me chia me papa SK Bonsuma crew abusia ye de wasi ha Sompa Nkomo aba na wie ye da mase se magi atum ye frem ohini ni amakranche so of mami premeni DJ Tofia kwa eye producer na fe chief producer no so ye nana ya wasari mo fini adofo a mo bo aye nyina ya me hira mo Sompa kase ene ye de touch